大家平安，六条拜多出阿卡jamnaman, nama kaitinana sulevat. Saka tusu阿卡jamnaman, haruja sopina kainua cemas, imazai tua Isaya suratan, imazai tua dosa puluh katu 5 suratan, imazai tua Yita karam patu Shiva karam. 以赛亚书25章1节到9节。Cemas, tisun manaku cemas, uriku samparawatsan suna pa alai, saka senaya zemur tasu ngadam. Naki pu seng-sengan, sun tua na semina malia chinimasan. Su pina suswananga azwa su pinaneta ka siswaya na su kinimaneman. Su uripen na kuda-kudara inalan. Sa su ka paraki a na kezeng a veliut. A kina sensenga kaki ilan nua markania ala. Nama ka parakanga. Saka inyanga ka uri makaya aremintila pachikera para raut. Azwa na pupisura ta'ala-alam ki zemengar canusun. Ana reminku ca kina inalan ki marku canusun. A macidi-cidil a caw-caw ki sepeliwa sama canusun. Ka seraparapai na mapalake wa kemasi canusun. Su sikurut toa ki pasirman toa pasa itu wali saka mapalong toa sa ituan noa adau. Azwa pasarapai noa nakuya caw-caw maru wali anga no kala laleeran. Maru suluan anga noa itua buda-budas. Lakwa cemas su umen na angal noa markania ala. Sasu atsengi uta a taratawan noa nakuya caw-caw. A maru repusanga ana pasrem ta suluan noa kama odavan adau. A tala popitsura na cemas uri padiru ta rangkia pimaza igadu isiung. Ta sangwangwa kanen katwa si cocoya na anga arawaca wawa. Pakanta linawan no ikarwarwana na ala-alanga. Uri soraben no jalewawawan na cemas. Pimaza igadu azwa na pasrem ta mudinga na sisirapai noa caw-cawanga. Katwa na pasrem ta na kuni-kuninganga wali sakada na maru erpusanga. Uripen noa cemas macaya pate mamiri. Sa solusi cara macidi-cidilan caw-caw. Sa sorapi uta siaan noa piniri ni maju ta'ala-alan i te ayaw toa na ala-alanga aya pasamarawa cemas. No tazwanga ki ivuanga na caw-cawanga amaya tutsu. Ta cemasanga ta ti maju saka na ipaparanga zitin teya maju. Pinas ling jen uta ni maju. Di maju mana cemas. Na ki paparanga zitin teya maju. Karwarwai saja kapuzanga-zangar ayatwa pinas linganga iten ni maju. Kiaya aichu kainwa cemas. Satu soal kajam-jaman asini pupatarwan tianiten 上主是我的上帝。或许你目前正陷入人生的低谷，你要如何走出来？遭遇失落和绝望时，赞美上帝是可以让人产生
信心与力量的方式，让人在困难中再次被神抚慰，从中获得力量和希望。接着赞美，人能将焦点从自身的痛苦转向上帝的大能和慈爱，体会他的同在和关怀。这种深深经历上帝的爱，将使我们深信，即使在困境中，上帝仍与我们同在，赐给我们力量和安慰，使我们知道自己并非孤单面对困境，而是有一位全能的上帝与我们同行。盼望每个上帝所爱的儿女都能像犹大百姓在经历上帝的救恩后，宣告说，他的确是我们的上帝，我们一向信靠他，他拯救了我们，他是上主，我们一向信靠他，我们要欢喜快乐，因为他已经拯救了我们。Sina ya tu sa ka jaman-jaman asini Bapak Bisu sini para luai dan tina 上主是我的上帝呀。Da tsema sangata di maju saka nakipaparang zitin daya maju pinas ilingitin uta ni maju di maju mana tsemas nakipaparang zitin daya maju karwarwai saja kapuzangan-zangar ayatwa pinas ilinganga itin ni maju aichu mana sini pasemarau nga tanwa tsema tanutin saka aichu ata kakalingan na tiya sama na kwanu katina zemengar na kwanu katina kiparain te maju saka nama katina na kemelang tu ta tsema suci ta tsema tayau saka na latina na kemelang manarui makaya paselin tanutina ta tsemas ayakana pasamarau satu soal kajam-jamana sini pakinun mitanutin 想想上帝在我的生命中已经成就了什么事，他又将要成就什么事呢？许那点进度出个jaman-jaman来那个那听那，kemalu kinumnam ayakana pasamarau kaka inuli。亲爱的上帝，我要赞美你，我要尊崇你，将我的一生完全交托给你，不论顺境逆境，我都要坚定的依靠你，继续向前行。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu sa kajam naman na makatina misa selang sumupu kilaro ito kay no semas latina na semaparawa sa tuatya semas latina na zemuzeng atau tuatya semas ayato ati maju na pasalin tanuti kumada na matay no atya sisirapa ya taong kumada matay no atya mundai tinia ketin lina kewiti no atya semas saka latina na Kipalaray nga paroro to atya tsamas ayakana pasamarau tiamtina mapulat sakala tinana suliva tu swatya kini adavan taja ping'an